Ready, steady, go. Lo betul ai punya sofa biar bisa serta kena channel jonga dan tangan don ha gandi mela hapo ke Silchar dengan pergi di mentah hapo gandi mela long no page ne. Page prolog push paru don ne. Kamno yo bang. Sok yo. Ya, first time nga syong hang ne prolog pajor page long kumno. Henu syong e. Henu syong. Ini. Syong ka dep pi. Ah, oleh. Oh. Ya? Yo bang mo. First time nga syong. First time nga syong hang ne prolog page kene de ka rel ka train. Oh. Dan gandi mela ke behetam hapo Silchar. Karlong season jis nem hang ne aga ju kapor menta upnai March lane o April page long ne. Ready, steady, go. Bang Sur. Duk 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 duk. Dep kêu phải đi thổi sực nhỉ. Page kena di jong kena te kakti nam te prolog page ine ki sentiu ki rongpong ki don hang ne prolog page kat ka pi kwa hang ne sel don page tenat betenat sentiu ki don hang ne do de sentiu wholesale mo itu amde wholesale ini prolog kalau ini don nong dai puska te ke Anisha kadang bang puska manga Tak kena dia. baik long kumno kibriu kalentiru ka la palat perlok page kumno ka ti ha finally perlok ngalawan haying teh I hope pila enjoy ka blog jonga te ka jing request pi kendiat ada pi wan pamai akan ke channel jonga siapa subscribe lang te share baru ke blog jong pi kenapa pini yo sorry te ada pi tenat ke blog jonga siapa subscribe kena ke channel jonga blog ngaman rai pi sakawe pat ka video ka ba interesting bat ka ba tenat hamo te siapa wat maling re subscribe anu channel jonga te kulish pun man pe ya kena video jonga nadu man sim te tong yang akan dup yang next video take care bye.